بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان هیجا نرین راست دست بیکر پشتی هفته کدن ام دی سال پیشبری ونه سر اکرانین رهبر تیوی ده و هفته الاستودیوی میوانی ما مست برز ایوبان قایا خیراتن سر چواراتن خیر خود الوا خود جوارزیوه برنامه سر خیری بیش خیر مازم که سر سخای پیداجی و پاریزر یحیی توران بشتاری برنامه ما و برز یحیی توران میشه بخیراتن سر چواراتن خودی جوارزی به مالوها آواتر تماشاوان هیجا ده روجه ده هلبت ایریشو قطع عامن سیونیستال هم بر خلق غزه سری اول امی سری خبر بدن لورا سریان نهم هدایه به نافبر ایریشو قتل عام و کم کجیل هم بر ملت غزه جعالی رژیم سیونیست یا اشغال کر یا داگر کر دومه بدنگی دنیای مگلک جار خبر دا قطع عام سیونیستا ایدی لگور ت قانون و نظام و لگور ت شرط و مرجع کو سازین دنیای دا یه حکومت فی انسانا کو وها ناول خکرنه لگور ت قانونی وان نای قبول کرن بدف افته گوتن رایدار بدوی و یاد بیجن لبله اجراعات و فعالیات تنه سیونیستشی جوی جسارت دگرن و ایریش خود دومینن امی سروی مجاری خبر بدن هفتیا چوی لپارلمنتوی تکلیف قانونه که مهم هبو جعالی هدا پاره و وکیلین هدا پاره تکلیف اکیدان مجلسه او کسین کو ج ترکیه چونه اردو آخا فلسطین کدبن اشغال سیونیستان دایه اولوی در بشتاری قطع عاما کمکجیا بونه و به بزنه خود دن به افتخار دکن هدا پارجی دبی برا وان کسی کو وها کتن ناوان سوج و قباحتا برا جهمولاتی بین درخستن و معلومه که وان که هبه دولت دست بده سری و وانا دهنک ری جبو ملتك فيداوي هي دويدا بين استحمال كرن امي سيرفيجي خبر بدن دورا دسيرو بريد ميديا دا لهمبرش اندامي ياجي سروكي امريكايي بري و جبو بيش البجارتني جي بيا نامزت ترامب دونالد ترامب ايريشه كسويقاست هاته كرن براستي اف ایریشا سوی قسته یا جی و تشبسا سوی قسته د روجه د گلک هات خبردان تشتین ام بیجن بلکی وشاری هنه د ناوی مجاری ده که بچاوی هاته کرن بری اف کسی کو خواستی سوی قست بکه هاتیه دیتن هاتیه اخبار کرن کسی لی خودیتی نکره یا جی نبونه مانع جوی مسئله ره دولت وک امریکا کد چاوی دنیای ده خمزن دده پیش لبلی با آوایی که آشکره سوی قصد که هاته کرن سروی جمعی خبر بدن لبلی مهمتره بلکه و مسئله دنابین ترکیه و سوری ده تیکلی دخوازن چه بکن جعالیه ترکیه براستی وکی کتی فهمه زیده تر لسروی مسئله گرمن رایدار ترکیه سرو کمار اردوان گازیه کی جی کر بله لگور کمش خبره صح کر اساد بشار اساد هنک خو گراند که امی به مسئله جی خبر بدن داویه جی لکردستان عراق پکه که ایریشی پیشمرگا و هن سازین قاده پیدکه یه کو مسعود برزانی ام بیجن سروکی ویه پارتیا قاده پی لوی در چه قومه ام سرویج خوازن خبر بدن بله الاستودیو امی پیشی و گرن برز ایوبان قایا ایریشن سیونیستال هم بر ملت غزه کمکجیه کو تاریخی ده بلکی نایدیتن دوی صد سالا داویه ده مرف هر دو شر جهان جه در خلورا دور ده دولت به هفدو کتن و به میلیون انسان هاتن کشتن هر دو آلیاجی هاتن کشتن هر دو آلیاجی به چک و سلاح لگور شرط و مرجع وی زمانی دستی وانده هبون لبله به وی رنگی که دولتک چتک سیونیستا داگر کریه داگر کره العرض فلسطین و
تمام دولت غربی جی پشکریا وید کن سیلح و بپریخ و به هر آوای او جیل هم بر ملت غازه و ها کوم کجید که براستی نای دیت نای پلی دیروکی ده ناون شاهد جیره و سر مجاری چه دویجن سر نهمهیه افقاتی عمد دومه قربان گوتنه که من کرمان جایه دوی گاوا اجل کرموریتی پنج کرموریتی یعنی نها پاریش آلی آبوریا دنیای دا و آلی ارتشی و سلاحی و عسکری دا فلان یا این که اصلا خاطرش حس کرد گو خیجا اجیت بومه تشتک یعنی کتابا مبین قرآن مبین بس خرابی وان یهودیا دکرن لی فقط مروج انسان را بدفکین کار و ایزاح بکرانا اویا خدای عالم وک معجزه که قرآن دنیا پیدا حساندن که اوان سیونیستا چقا انسان خرابن اویا نعمت کی بالدنیا ها تکرنی دواجی yani eri mezanı bu vana insanı akas xarab li menuzan ve khasat tırsunak ve aqa ahmaqın. Malum yani ligor mezratır dünyayı emejin büyüsteki te İsa be Gaza tevuk bu an tango topi xod kevnal beji askeri ne vere jhandre tango topi derkebe yani akas insanı tırsunak. Ve malum yani اوانا وسا قبعته کی مزن کرن جنها پیدا د دنیای دالت درکی هندی مروه کی یهودی نکاره بجه از یهودی ما تی یهودی ها از اولهیه دامه بله yani نکاره بدنگی بلنگ خوب دناس کرن yani اقصا دنیا خودتن کرن توی فراتیاهانی استاد بدی او زمان رحمت الله علیه دبی هینکی حادثه هنه او بخوب خیره هینکی جی نتیجه وام خیره یعنی خدای عالم مبدا خاطر وان انسان که برمی ظلمه دا شهید دکون لیبالی ورا درسکی دان دنیای حقیقتا مرجع عبرت دکره اوانا اساس به هفت هوا وان ریوبری دولت دنیای و باقصود اسلامی بخواه گری دانه حفصار کرنه دست خود نکارن خود تبدن پر هوا نا مثلا ایران تبوک و اقصا دوی بحثی دا بدردجی یعنی چند ست هفوان تیروکاشیان نصر وانجی کاچ کر بوان یعنی شکابن اقاجه داتمی نا مثلا بیشن yani Yemen الگور خو قوت غیرت اکید که حزب الله بهاوا کی هبونا خدا حس کرن لبلی وان دولتی که ام دبین دولت و که پیل بدنا پیل هودو و کاربن اسرائیل ج سری ارده راکن وان دولت هنا حسکی جدلو جان مجوان ندی صادقه خبر دادن فقط مقاسی از آنم استراتژیا ترکیه جی روز به روز دهاجی گراند به قالند به یعنی بر به روز مزن دشک یعنی اسرائیل به هوا که درسکی مزن دنیای بگره یا نها به حربه مرد چاره که جرا زور کاره بینه فقط مینا الرياض معلوم تشکیلات اسلامی لفتوب بون لسر سی ماده خبر دان شش ماده را شش دولت تا گونا اویا چی تفهمه شش لو پنجی دولت گواری یعنی پنجی دولت کی که دولت اسلامی یعنی که مسلمان تدا دجین اوانا گوتن اره که ام بهوا کی yani fırsat ki bistinin deriye xwajwana bigrin xum yicamna ke mert şebke sadece deriye xu diqari havada bigri yani şqad fatsad şa yani İsrail esas tişteki bütüne ticareti dünya bxwe gredaya fakat az yaqin dikim ev eceli wici liber tamam buniye hakikaten musa hukme hadi xudarket ایرو کوچه دنیای به ترکیه کرمانجی هم دوینچه کچارا و ناوکیلی داریم ناتویرامن حقیقتا دنگ حق و عدالت لی بلند به و انسان هم لبی ظلمانه فرق دبن هم جی لحبونا اسلامیت فرق دبن
نام بخو دنیا زاویه کنگره چه به تبلیغ جرشیان دو موجود مملکت مدرسه مسئله مینا هنه یک جه مثلا قبرس یک مثلا کردستانی یک جه اوا فلسطینه اوا ناجی تک چاراوی باغمسز دولته تابی کردستان عراق از قصد کم بویاوی نبه مثلا قبرس حل نابه و مثلا فلسطین حل نابه یعنی دنیا وسا هاتیه سویه کی تنکار بسازوی مسئله حل بکم هلا سرابی آدنی یعنی هینکی مسئله گره مرد به هفر حل بکه و حقیقتا پاری که حضور سلامتی لبی مملکت وانی چه به اوروش نیزه یعنی مرد کاره تمام پروگرامی سویه خبر بده لیبرا آن آقا بس به هفر حالات خدا جرازی به برز یحیی توران ماموسته ایوبان قیا قسمی که بحث کرد لی مثلا شر ناوبینا یا جی ایریشا سیونیستا و برخوادان خلق فلسطین هر دچه مغدوریت و قتل عام جعالی فلسطین مزند بن سازی کو دوی مجاره ده جبو چاره سرکرنا پرسکری کان ناول خود دانینه چه یه عالم اسلامی چه یه کو وک یکیتیا ملت هبه پشتی وی ساعت و رولک چوا بدن سرخو یا جی دوی مجاری ده و جخیری ام بیجن شرمزار کرنه جخیری گوتنا جخیری ام بیجن بدفکی تشتا و دکاربن گاونی هدیت بار بالکش باویجن که کیفاتی براستی يعني يكيتيا ملتا جي تشكيلات إسلامي كأم دبيجن دولة إسلامي أبانا كمرة يعني كرني وعندنا يعني شرمزان كرني بيفي يعني تشكي بيش دي يعني وك إيرو رو يعني مرة هي بيناك أب بارا وأب بيا ويبتشها ويتشي بفي شقيس درب بيت جوار بقوتي بالإسرائيل بكفن ولو جيلا أبوريه ده بجداهي بتشهاوي به جهيلا قوتي ده بتشهاوي درب ليه بكفن أنجق بوي هواي قابني باش دبابيج يعني دولة إسلامي براستي يعني وي قوتي وياجي وي جسارتا قولوا راستا راستا تكفن حربيش خود النابينه اف دربك اسرائيل وي يعني ازرارا خسارا مزن اف كونكوجا دولتا يعني نابي ناي قلتن دولت جيش قام دبيجن يعني تشتيك تروري رجماسيونيست يعني قد هندري زمان دي يعني دي بيشا روجي دي هنكي بدرنجي يعني اوي فينا اوي دربني برمزن وي بخوه فقط يعني روج برو يعني ايرو رو وقت زمانی کنده وقت یعنی نزیک ده گانها دربی که هر مجاهدی و چقدر و یاسین 105 کجیرتی گوتن و روکتا هان و یهودا بگلاکی گبرا اسرائیل ددن یعنی جوی وینا مستر مجادله جوینا بشرفتر و یهودا یعنی چاره سریا مسئله دستي وان دي وقوتها خداي تعالى بدوان وقهين بيتر بدربي دجوار لفي رجما سيونيست بكفن انجق بفي هوايي جاونا بباش دبابيجي يعني قلت بيجي كي امي بيجن يعني روجا ايرودي يعني اب دولة اسلامي قد في هاوي وقت دولتك وقت سعودي كمره هيكي يعني جي بكي باوريات بكي فاتيه يعني برجل كي مسألة كي يعني زحمته لورا يعني أو بخوا آنها كي وك أم بيجن يمني جخر دجمن دبينن هلا كي جد نرى مثلا هلا أنصار الله اللي آلي كاريه بحماس يردكي يعني دربنا لإسرائيل دخش بوتشج برجماسيونيست جبوغ الهلا أبوريه دبي ولو بتشهاوي به تشج دستي ويناتي يعني الجميع وينا دخينه لإيج جميع قدرن يعني ليماني وينا دخينه بهواكي آلي كاريه دي جهلا دنره مثلا سعودي رو جمنايه باليمنيه دبر
مش بناي وكي دره بحركة إسلامية دكة وهناك إنساني حماسي داهي دبيجن كي دست مثلا سعودي ده زنداني وينا ده نكى كفار يجاري متشوا هذي مثلا جوان بكن كأم بيجن إلو بلا آريكارية بده هلكة الهلا دن الأردن دناره أو جي بيد شحالي ده أنا كي وأني زمان أو قانونا كي هدا باري السوقي مجلس كير وخاص آريكاري جير وري وبي قبول كرن بقانون تي أب مسألة هاني مسألة أو قانون بخوا يعني تلين نريد للتلفزيون يعني الجزيرة دي وهناك مال بري يعني إنترنت دي أفانا هاتن شيرو فكرين وللتروان هات خبردان يعني تشكي مهم هات دي تكيفات ما تلهيل عدد نرى للفان دولة إسلامية وك أردن وإدني يعني بوان نابي يعني الشيء الرجمة السيونيز نابقى بقولين وعلاقة خوا جي إسرائيل قد بكن يعني جبي الرجمة السيونيز وجهلا دنيا دي دليل نرى التجارة توام بترا بردوام دكي يعني دولة أردن يعني كيف يعني مسألة كي جالكي يعني بيجن إذا تشتي زحمة ومرهيفية جوان دولتنا بك فقط إيش خداي تعالى يعني ناي قد كرين دائما خداي تعالى بإيجي آل ديني بينادك بإذن خداي تعالى أو جيل هيلا واناي آل كاريه مواردك أو إنساني هندي شكوا إيرو دربني جالك دجوار لفي رجماسيونيست قصدنه داوية اعتراف كرين قد تانق نمانه يسوقي ميدان حربية بكن كيفات وشيء لك يدده بحزارة يعني اف تيروريستي واني ميليتاني واني قدرن حربي نافي وان جوار ناي قلت ملا بيجي عسكرجي يعني فانا ايجي ترسار ايجي بسيكولوجيا وان خرابويه وتهيلك يدد نره فانا يعني جسارات ناكن ورن ميدان حربي يعني بلا ولا بونه يعني فقط لسرچ سكنينه اف آلی کاریا ایرو امریکا سلاح و مهمات جوان ردشینه که کفاتی آل بینا مسئله مزن ایرو امریکایی نه اسرائیل نه ابرجماسیونیستنی ده پرسگیری که مزن ایرو هبونا امریکایی آلی کاریا امریکایی مهمات امریکا دشینه دولتك ولوی امریکا ایرو خوب يعني نكاري مسألة هندري خود حل بك ليد نرى أنا بلكي يعني دبيش بين برنامج تقومي بحساب ناجي بكن يعني نامزتي سلوكاتية ليد نرى سويقاس ليته كرين بفيناش حق فينا درنا كفين أما تلهيلة كده نرى بمليار دولار مهمات سلاحي قلكي مزن تليد نرى رجما سيونيست ردشينه يعني وخطا صور جير نادينه وحياجتي كفادي خو فدا هذاك البرفي رجما سيونيست فقط بيش روجي دي اذن خداي تعالى اوي روجا مسلمانا به والي كاري يعني مستضعف إذن خدای تعالی ام دوی وی بسر کبین ان شاء الله اف مسئله تکلیفا قانونا هدا پاره از گاو کدن ناوروکاوی جواب بپرسم ان شاء الله از الماموسته ایوب خان وگرم يعني هیویک وهاج ترکیه جهه ام وی دردجین ام پریجارا رایداری خو رخنت کن چما هی گاو دیتبار ناویجن مثلا لسر تکیلیات تجاری به رجماسیونیست ره 4-5 ماه 6 ماه سردا درباس بو پشتی کوریا گشتی به پروتستویا به دنگداینا اول 57 خلم دورا هنزیده بو دورا سروکمار گومه به تمامی تکیلیا ها خود کریه ام نزانن ناوروکاوی چیه به تمامی چوا خود کریه هیجی جلیمان ترکیه گمی و کشتی دیچن ناچن جبو رجماسیونیست الحاصل Türkiye jî dihin gavada dereng maye yanna mesela ev teklifa kanuni ku hudapar da meclisê teklifeke pir dîtbar bû pir balkêş bû lewra di tamamê dinyayê da medya li serê sekinî ji İngiltere bigire heta El Cezîre Qatarê رونشتن سروی مجاری خبردان لورا قانون تکلیف که وهایه نیزی 4-5 هزار ج ترکیه
همولاتی ترکیه چونه وری بشتاری شربونه سویرو و وگرن لی دوی کو پیشیل وانا بگیرتن یعنی با اوای که فعلی بین جزا کرن مسئله وها یعنی جالی ترکیه و اون چواد بینه این سال نصیبو از 12 ساعت چوم ملی ساونما گوندک اکادمیسی وان جنرال امکلی پریوی درس آمد دانتم جنرال کور جنرال یکشی پرسی گو نها دورما ترکیه و غزه چوا دچه او کور جنرال وسا مزجی گو دمن استراتژیوی دا امضا من هيا گو باش دچه yani var stratejik girane mesela karara tekiliya kutbuna ticareti eğer kuberi seçimi reis cumhur bigirtana belki hinki ray hinki insana daha hoştur bigirtay gotana ve teklik evçe fakat yani daha fazla milleti hebu beli fakat var stratejik mühime او بلاد تنازل نکر و او استراتژی رو برو یعنی بر هدف خودشه از یقین دکم tabii هیچ تشتاجی مرو نکاره ببیشه نام مثلا غیر نظامی حرب عثمانی دوست مهنه وان چند آگاهی کی دانمه و حتی نه 13,000 عسکری اسرائیل هاتیا کشتنی یعنی 13,000 که نابیشن yani İsrail per tangi mezindaya beli yani hem psikolojik tabi derdeki bir dermane beli can tebiramen malum naha ev işkence van meşrika Bilal Habeş dikir yani ne bek zulm anayim veya mesela beşin yekimina Amar radıyallahu anh babi Yaser u Diyavi Sümeyye kusa işkenceatına kuştuni ne bek zulm anayim bu yani belki bu kadar hendik be lebeli aynı ve zulm anayim fakat Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam devi esneda emri şaraki ne da yani دبی مرد در بیگاوالی خیلی که مرد زرپیجی نبینه یعنی دوایی اوی مرد تشکیب دستی خوخه جبروی دا عالم اسلام دا و بخصوص دولت ترکیه بخوشی و مجادله ده اگر امکار بین دنیای بهواکی لسر اسلام به حقی و عدالت بدن ناس کرن از یقینم تاریخ که دنیا دا بین نفساندن مینا که دوستی وکی بیشن بری غزای پشتی غزای حقیقتا وان انسان بقیمت وان مؤمن صادق وان دوست خدا اوی وصف هان زیده تر حق تکن یعنی مالا وان آبا که وان انسان سر به ایمان مزن بونه یا ادواجی اوی قانونی جی از هم هدا پاره پیروز دکم هم جی وان وکیله که برای خود دستک دانه هدا پاره وان جی پیروز دکم حقیقتا اویا جمعه قصورک مزنه آنها مثلا امیش مصیبته که بسر اسرائیل دا باطانا بچه مدافع مملکت خواه بکرانا میبوتانا حقلینه فقط ظلمکی مزن ظلمکی یعنی که مرد نکار معنکی لی خدوی داری دایا و درن آلیکاری و ظلمه دکن اویا کسن گره که یعنی اوی قانونی هانی بهاواکی که رواجی وان انسانا مملکتی ما بین هاویتنی اگر وان انسانا مملکتی خو ناویشن سبه دسبه yani hinki gencime korona girvan insana ihkak hak tarzında yani bakışınca bir kere seri mercan inki tişta kanun hatacı gitmezat ki yani insan hindi tek kanun pişti ki yani merne yine hakkı mervet mezat ki bava kidneci insan gibi hakkı ko ev tehlike ki bu sayısı daya madem همولاتی من و İsrail'in kerem kim biraherne nav İsrail'i hoş kumiye dünya Yahudiya tang bebe viyaj bir ana da herkes zalmi inkiş kanuni ne inkiş fiili ne yani. Bale. Mala baba. Brez Yahya Turan un karen vak kesayete ki Parizer j mesela kanuna he jme betir un de peştene bahsa ve teklif evikin ev teklif hat kabul kirin te çi mane u navaroka ve kanuni de çi heye
وكينجي ورا مجلسي لو راهي اف نبيه قانون ابي هي تكتيفه كي المجلسي هاتا كرمك كيف فاتي افايا يعني قرولي يعني قرولا عمومي ده ام بيجن جنال قرول مجلسي دي جوار السر خبردان اف تكليفه هاني هات قبول كرن آنها بشتيكي إيجا لجنال قرولي ور سر خبردان هنجي اوي والسر ويرا يعني البجارتن ويتشيب ويتشاغي وهنجي ويوري مثلا ويبقانون إيجاري هندوري في قانوني دي قانون لجور يعني ماك قانوني يعني قانون نا بشخصا الجور شخصاتين درخستن عامن يعني شحال كثيرانه يعني كي كومكوجي بك اف قانون ويتحقي بينات جوار التطبيق كرين كومكوجي يعني اف قانونا جزاي جيجبو كومكوجي تين قوستن يعني دي بيجين كي مثلا تو جزاء قانون بي قانوني دي هنا ماده هنا فقط اوج بو وان مادانا جوار التطبيق كرين جرك ساوجي إذنيج يعني وزير عدالة بخاصة. إيجاري دفي قانوني دي دفي بلا أف إذنايا مجلس شي كار بفي إذني بده. لو را مجلس قرار حربيجي يعني مجلس ددي إجبر فينا هجر لازم بو لجيه كي درا دنياي دبي بلا بفي. لكي دري بي هجر كومكوجي وريكرين أف فاعلي كومكوجي جبوغ المحكمة تركي دجي ورن دارزاندن إذنا مجلسي بس به يعني مجلس هجر إذني بده هنجي أفانا ويد محكمة تركي دجي ورن دارزاندن إذنا مجلسي جهلا كده ده أف شخصي يعني إيرو تبلي كومكوجية دبن يعني ولو إيرو أف كومكوجيا جهاني إيرو الكيدرية آج دروجة فيدية أفايا الفلسطيني دبن عردي إشغال كريدة تكرن ويدرا تكرن أف كومكوج إيرو فعلي وينا عولده فعلي وينا هندري قانوني دي راستا أف نافي بانا بيا هوتا سيونيست بحثاوان نايكرن فقط دبي إيق في فعلا بكي بلا أو ورن دارزاندن إيجاري دي سريدي هجر أف قانون دركبه هلبتكي و سريدي أف سيونيستانا ويورن دارزاندن بزنا مجلسي همجي افانيجي يعني هم ولاتيه تركينه وچونه ايرو بشداري به كومكوجيه دبن و لهمبر وانا و جوان ور گوتن و بي اعلان كرن ورو يعني ري رسمي veya فرمي يعني veya hatta بالتلفزيوني وور اعلان كرن و بيجي هندري سيما هذا فيها وطا ما كده حفتا كده امشي بيجن ارتق الجور قانوني قلت مثلا سيما هذا ورن بقرن ولاد هجر ون بقرن ولاد او ويشاغي افاناج هم ولاد بونا هم ولاديا تركي وورن درخصن كيفاتي بله وهنجي و مالي وانجي وبين مصادره كرن جيبو ملت افاناجي وورن يعني استعمال كرن اب مالي وانا يعني نهاية ده اف قانونا جهيلا چد مهم كيفاتي ايرو وككي يبانجي قد عرض السيونيستا وري يعني تنكرن وجهيلا كدني تجي مالا نلبر يعني الهيفيا تو محكمة دنيبي ايرو قانوني هندري تركي دجي قانوني يعني هنجي يعني تو جزاء قانوني جي ايرو مساعدة كي كومكوجي وري دارزاندن المحكمة وفعلي وينا كيف بلا يعني نجي ايرو حسابا مرا بكي بياوتا دولت حسابي جي دولتك وقت چتايا تيروريست بكي بياوتا خوشي بترسينه يعني ابيا ايجابنا كيفاتي يعني ايرو فلسطيني شو بدل لازم به او انساناوي بدلي ايرو ام يعني هم ولاتيه تركي جي يعني خلق كي مسلمان gerek امجي چه بدل لازم به امجي بدلي بله يعني ولو جيلا ابوريه ده بتشد به يعني نحوجي جمرا حسابا يعني سيونيستا بك بياو تاج امريكا بك جهيله كده بك شو لازم به عداله شو تخوازم مري ويا بك وچاغه بيا بكرين انجي جوا سيونيست قوته فهم دكن يعني زوري فهم دكن وچاغه و غابنا مجبوري ومينن و باش بابيش بله مالا و آوا مجار وها مقدانت مثلا دیا نامزد سروکاتی
امریکا و سروک بری دونالد ترامپ ایریشک یا جی سویقاستک لیهاته کرن و وی ایلمه وی سویقاسته چوا خوند دمک نزد لورا هلبجارتن هي و سیستم امریکا سیستم که چوایه یعنی لعالیه کی تدنیری سروکی نها بایدن پریجارا مدیا پی حنکی خود که و د مدیا ده هن فعلی و هاد که کو گرانیا سروکی کیل سری تنیه و هشوید و خنال سریویه لورا د مدیا ده پرش جارا اف فعلی کو د امبیجن کیلکا سروکی دولت کیه و العالیه دن دفتله بدستی یکی دن دگره یا جی وها تشتي فوق العدد والآلية دنجي دونالد ترامب أو جي يعني بجو قوتنا كرمانجي مدبين وقت ردين يعني تدنهيري يعني تقراني كي سروانتنا لبالي إيرو دوي سيستم امبريال ده دنياي إدارت كي يا جوها تي قبول كرن و أوي هر دو هرن البجارتني واليكي جي واسوي خاص تكرن وشو خوند yani çavan her diya pir bune Amerika jî pir biye halê sekratê da yani halê sekratê da 8 sal 10 sal emrî vî halî devam dikena ke en zanim lêbelê li gor nêrîna min Amerika ew ê ji hev da bike ve têbê çima çünkü pir ax û beduayê dunyayê li ser Amerika hene pir ax û beduayê dunyayê li ser Amerika hene تا از کارم بیشم بلکه اویا حیفا قدس شریف جی آتا سندنی زانن سانکی مالی باوی ویا قدس شریف لسر کاغد او که پایتخت olarak da او که دا İsrail زان Türkiye ile itiraz kar او Birleşmiş Milletler bir kere tişkina ile cana durmi avadaji bir kerte naz sad 28 devleti destek da itirazı Türkiye 35 devlet acı go her vaki çekimser golmer lazım nake ne na و هفت دولت بچوچک جی destek da Amerika نها اگر Amerika به دوی seçim هانه da خلق var ناقله هر از آقا کشمر بوم آقا بی قیمت بوم yani evçe hale yani de Türkiye'de de Külliye'de 120 devlet bir şefliği var yani jibuna peşaroja dünyayı ki fırsatek çiğ be dünya çavar serhevidu sa lxubar kıla devlet Türkiye'de şeva garip şey mi ben şu an kare beje tedi ben külliye nizam hazar odayan falan bevan 120 devlet bir şefiyen jibuna peşaroja dünyayı mücadele gayret kin ve derede مدوی 120 دا فیرنه دا 8 حبجی زیده destek dane evi evkani, evi itirazı Türkiye. Yani malum dibe melaki u dizeki behevra ketneri melal ser hasbi dizi piyati basa sabra xudet ke basa sabra xudet ke ki peyda dişen tabi jiber kumelat xwaze merhameta xude bine zaman be sabra xuda aqasa falan mevan u ija fırsat ki biner hasbi vi suard be u hasbi vi dravine dravine u dikeva xware kelam dikeva wel hasa kelam singi vi da dişke neyse melad geser ana dibe efçi hal bu hayrat be te sabra xuda aqafra و یا مد دقیقه حیف شد به نه اویا این حیفا یک دنیا yani Trump yani ziyadettir van darbe o hak kırına yani dünya eser peşe xodna leystandını ve ne diyor ki Saudi Arabistan yani bu kılıç dansiye falan meçhine bela kavide Khwarazmi Ruswa kırın yani bir o dünya nay idare kırını van insana gerek rojava dünyayı derkevin yani endi dünya evet dünya no van اختیارا yani bir akli ve gevezetiye ne kadar dünyayı idare bıkın. Şu Birleşmiş Milletler بعد 2010 da tasam oluşma konferansa İslamiyet'e me kampanya ki vekir mego ve Birleşmiş Milletler mego pirbiye başka bu 14 sal
آنا پیرتر بیه و روز به روز یعنی هندی بیکرتیاوی نهاش خود غزه و سا رنگ کی دا دنیای و حق انسان و وان اول شما و فلان و بیوانا یعنی پر وان فهمو که یعنی لسر حساب هینکی دولت تا هبونا وان تحیز کنه یعنی نا صد و نوت و سیحب دولت نها اسرائیل پچوکترن چما چونکی لبر مالا وان دناو کچه وان دا وی ظلمید بید دنیا وقت گنده که حیز بکه و ایجا افضل ما کدکن نایلن یعنی نانو دان بگیه فقیر و فقارا کامیرانیا ولکما دولتیا ولکما یعنی اف سیستم دنیای گره کج هفدا بکبه بی آوای حقیقتا دنیا نای اداره کرنی او روش نیزه ایشالله بله خود جورازی به برز یحیی توران اون درباره به مسئله ده چود خوازم بیجن یعنی ده سیستما ام بیجن سیاستی ده یا جی ده پیواجویا هلبجارتنی ده چه دولتی ببراوه مسئله وها دماکو چه دبن وها تیخوندن مقدوریت فیدا و مقدوریت جوی کسی رهیه جبر و پسپور وی مسئله زاناین وی مسئله و درید کولن عالیه کی وحات راست کرن دولت اکوان باست کن امریکای ایرو بلکی لچار عالیه دنیای به آوائه که سیاست خود ویده بجی کریه و هاجی دومینه نخواستم دولت عرب یا جی دولت سر ناو عالم اسلامی پریجه دبن هگمونیا ویده لوی در تشبس کیتی راست کرن سویقست راست کرن و لسری کمپلو هاتنه چه کرن یعنی و چه واخوند وی تشبسی كيف تيرو تندري أمريكا ده لسر سياسة أمريكا ودولة تاويني كوير ضد السيونيستا ديه يعني تمام سياسة يعني كوير وتمام örgütü ki ambijin kari tarihi kıdıkın evana tev siyonist ki gefati ev fiila gahat kirinci her çıkasıcı goten goya ki bir sali bu وجه إنسان دور دكر وسائل وتشمشتن قالك تشتاتن قوتين فقط ملا نكار بيجي كي أفعي لما قهات كرين يعني كرينة كي ولو بو يعني شخصي بو فردي بو أفانا تب درون خافاندن كيفات أفانا كاري سيونيستايي وفيا جي بزانبون في سوي قاستهات كرين هناك يعني هدفي ويناوي هبن بلكي هناك جي هاتن شيلو بكرين هاتن فهم كرين بلكي هناك جي نين فهم كرين لورا أوانا يعني الجور خاتش بلانا دكن يعني برجة نهين كدنينه يعني أو بخانة يعني أو إيج سياسة أمريكا ديزاين دكن أون وإيج جاردي تهلي هف دكن جاردي أو يعني إيج الجور خات خوازي بينا شيلو ببكي جاردي فاعله بيقاسته بخويه يعني سويقاست نا أو سويقاست كله يتبيج كتشكي فردي بوكا كيفاتي يعني الهندرة أمريكا قالك جنايات قد بيت دي عقلي خوان داكري شوي دحب لمكتبك دحب بيسحب زاروك وشتني بسايره يعني بان كارانا برجراتي كرن فقط جبوتش يعني يكي وقت نامزتي سلوكاتي يعني تي مثلا كبه هدف جبوتش بهيل عدني دي دبيجين كي دبي او نشان ايك نشان جيك ايك يعني نشان جيت بيش تجوارتي قوتن ابانا دبي يعني نوبت شي بون يعني البر والسر بناي بون الدورة ترامب جيك تشتغلي وهدف دي تنجي فقط دبي إذن ندان قوينا ورين القوارك كيفات مداخلة نكرن بريك كيفاتي يعني جبوت شيء أو سويقاس شيء يعني بري قوي أيلمي بكي يعني بري آتش بكي يعني مثلا برد سلاح قوى بري وينا نهار بشتن يعني فانا تاب يعني سؤال فقط بيا جهيله كيدني دي سر مال فراك كيفاتيات بوتن يا شخص كي يهودي بويا يعني جبوتشي يكي يهودي وجهيله الدنيا ديك كيفاتي يعني لسر سياسه اوكرانيا ام بيجن دولتها كبير امريكا
ایرو گو بایدن بخوا هندره وی دولتا پیر دیگه شخو او بخوا زلامی امریکا نی دولتا پیره یعنی گه نولو باکه کفاتی وی الهمبر بایدن وی نامزد کی سیسیا وی درکتایا لو راج زود يعني بريق ترامب وبايدن هم بالتلفزيون دركبن مناظرة بكن بري ويناجي جو حركة زانك بايدن يكي عقلي وينا تمام كيفات فقط اف شخصايا يعني بايدن بخوا بتعويض ايرو اليكاريه درجماسيونيستا اسرائيل وجهير ادني تجي كيفاتي او دبي خوا تلفظ دكت بي اس شخص كي سيونيستم اف سيونيستايا يعني چاوا گمره کار يعني شروفه بکه کی ایرو يعني سیونیستا آلیکاری ندانش بوگ ترامپ ورین خواره بیا هوتا وی امها بکن جولی راکن يعني چه قیسی جوان رفقنا که کفاتی يعني بقی مثلا ایرو ترامپ 4 به 4 يعني راست براست ایرو کولی سیونیستای يعني سیونیستار در سجده يعني عبادتش سیونیستار دکه هو قیسی ایرو گریدایی سیونیستا و یب اسرائیل وی فقط اف گریدایی بوناوینا اف کول بوناوینا نای معنیا وینا افندی وینا ویجر راضی ببین بیا خودتا تشتی گجر بکن گبک ویجر بعفر بحساب وان کنگی بخوازن شولی راک جبر ولو يعني ابسوي خاص بذي هواي ببان نيتهات كرن ويعني بالخاصة جي سياسة ويني قل أوكرانيا إيرو سياسة يهودية سياسة سيونيستاي سياسة دولة أمريكاني كيرة بكيفاتي كل تمام الدنيا يجي أف بسياسة مشينن إجارة يعني أف إلى ما قهات كرن نأيلم كي فردية شخصية ويعني دقلق ترامب جبيناوي كارجي تدوي بكي وهم بيتر الدورة ويناوي هم مقدوريات ويتشي ببي وهم بيتر رأي خوش بيزيدا بكوش خوش بري ديجي كيفاتي دفان انكيتا ديجي جوخا ترامب يعني البيشيا فيادين ديها يعني نحوجي بيسوي قاستي يقوري كرن لي وري كرن فيعطا ني كرن يعني جوخا رأي بيش دانا فقط يعني بيسوي قاستي يعني هم بيتر وراي وينازي دبن يعني جالك كارل دي تكرن فقط نايوي معنيه كفانا وي نخن هدفه بياخطا نخوازن ويشي ولي رابع فقط تقدير الهي تقدير الهي كسري خو حبك يدولو خو يعني نكر بايا يعني قدر اجل بهاتايا تشاوا سري زاروكا البيبكا لفلسطين تي فراندن كيفاتي بدنا قران بارچا دبي ويجي قران بارچا بوبايا فقط اجل تقدير الهي مساعده نكر يعني بله ام در باسی مجاره خوین دم ببین ماموستا یوهان قیا سال 2011 لسوری حادثه ام که دست بکرن بشرا ایرو ام بیجن 13 سال سردا در باسویه پری دولتا لعردو آخا سوری خبجی کرنه لبله جبو ترکیه سوریه وها جوی عالی و مهمه جیران ترکیه يعني جاريه بجي و عرده و جي سينوري كي دريج هي بتركيا و تركيا جسري اول دا لهمبر سوريا رجما سوريا يا فرمي زمانه كي توش استعمال كر لإيرو عم دنهيرن سروكومار اردوغان دبي امنا بين اخوه ديسا خوش بكن ياجي او برسكريكي نابين أخو أم شهر سر بكن داكو جبو تركيا جي لورا هم جعلي ملتجيا ومسألة هي هم مسألة بيدي وداعش ورخصتني دن هنا جبو تركيا أو سري شاندرين مازنن وفي تكليفا بريز أردوغان تشوا ديت ونشوا دبينن تكليا تركيا وسوريا ونشوا دخينن معلوم برانسيب إسلام دبي الخير في السلم يعني دا آشيتية دا صلحية دا خير هي خير هي يعني نها أميجن دفاميلة دولات بابكتن حقيقة ستنا بيجا چمال هفتين يا شاشيتي عباري كوچيبو امراب پايبي كفن چماوي بيقا بشاشيتي كر چمانا والهفتين أميجن ديسا اوجي كيماني كيا دولتا كي اگر که به جیران خوارا ناباوی نخوش به محقق کیمانی دا پارویجی هیا یعنی
پارویجیه اساس اگر که دوی هرم هانه دا وان دولتی که حقیقتا جیرانی همه وک سوریه و وک عراقی ویدنی اگر که نباوند آشیتی هبه جخم وی دنیا تاریخ اقاسازی در تعدای نادمرف یعنی نها امان دولت اجبر که سربخانینن یعنی ایش در ودا هاتنه چه کرن و عقلی وانجی ایش در ودایه به انسان خواه نکارن تکلیه خوش بکن خوشتر بکن نه مثلا روی 15-20 سالی اگر که به وسیطه جناب اردوغان ترکیه پاری تکلیه وی و ملت به افچه نبناوی مملکتی علیه چی بانا سری وی یعنی سوریا اوجی مالسف تکلیه خود ملت خود ابرا چه نکرن و حتی چند سال دواییش معلوم واقعی ملک کرده فلان ملت نبونیانی دوی اسنی دادی سبو وسیطه اردوغان کی ملکی وان دانوان فقط وانتشتا نکافینه یعنی دولت جبون حضور ملتی ایه جبون حضور ملت اگر که ملت تا حضور سد به او کیمانیت تیه رحمت الله علی گوتنه کی مودودی خوشت اشی من دامایه گو اگر که مملکت که در حضور و سلامتی و دل راحت به پارا مزن آ دولتیه سقنتی و برچیبون و به اولیه به اوج پارا مزرعه دولتی گره کت الان حاکم بیانی اجبر وی از بیاد شکی بخیر بینم آشید شک باشه فقط گره اینکه تشت بینه کفشک کرن یعنی لسر کی جان ماده ونی تکلیخ به هفره چکن نامعلوم آلوی داره امریکا هانی پیدا میده کرد به داره اساس یعنی ورسیونه کی پککیه گفت که باشه من سرویجی خبر بدن برای من یعنی الوی داره وسا ترابی وکیلی نکشی که او بگوتنا امریکا را به ورونه که بسبب حضور سیاه مملکت شو کردیل ویل واج تعداد که و اشترا بیشم راسی بخاصی امکان ده یعنی گره که انسان پارکی خود دوری سلاح بدن یعنی او انسانی که بسلاح ابونا خود نحیس کرنه مالسف اوانا لسر انسان سویل دائما باندوره که نحقی حقیقتا دوماندن اوش حقی کسیتونه یعنی اساس وقتی من مساعد نینه من کار بودم باسا چهار پرچه کردستان جی بکرانا جی کردستان عراقی حتی بحر سپی و بروبری وک فدراتیف هرمک فدراتیف دانه کردا راستیوی امریکا مذکر وی مسئله حل بو یعنی از بکی بلیزم کی علم کی دینم اجاره بود شگو سبلا کی مصیبت کیانی که بر پوزیمه که خود خیر که فقط دهانا دا یعنی مصیبت کلوه داره خویاد که اجاره تکلیوانو و هینکی دبین اساد هینکی دبین اسد یعنی طرف ناکه لیبلی یعنی چید به براب به گرک آشیتی که دنا و سوریه ترکیه دا چه به یعنی دبی ان وطنا خراب جی وی حالی چهتره یعنی بله شما اسد جبری دام دوین اسد بله برز اردوغان وقتی که لی آورا و گفاد خود به اسد وقتی دما صلحی بخوازد به اسد بله یعنی اسد معلوم کلمه که عربیه انسانه که پر سعید پر مطلوب پر باش یعنی اسد بله تدی فلان کس سعید شقیه دبین یا و اسد جی شیره یعنی حیوانه که صادرگان هر حالش صادرگانیه وی استاد بیجه اسد گاوا کلی ارس بد به اسد یعنی به جسارت خود سختی حرم خو انسانی خو فلان بیوان هر حدا وی پیقست که و انسانی که مثلا نه اسعد و نجی اسادش خم خلق میسر پیچه خود دلی ساندنه یعنی انسانی که کد مملکت خود کبر سر کبر نیله حافظ اساد ناوی بیچی بجی به قیمته یعنی نه غیر ادب ته پیرک کی غیر مشروعیش بکت اما ناوی بیجی عفیفه بکرچت یعنی انسانی که برادایه ماشمالا و آوا مامسته امی هر نابره کی پشتی نابره امی برنامه خوب دومینن تماشاوان هیجا و کی چند دقیقه مساعدت خواست تماشاوان هیجا ام جاره کدن به هفدورنه سرش اکران رهبر تیوی مد درباره تکلین
ناوبینا ترکیه و سوریه دا خبر دادا میوانی مل استودیوی ماموسته ایوب هانقایا و سر سقایپ دجی برز یحیی توران پارێزەر ئەوژی بەشداری بەرنامە مەدبە برز یحیی توران تورکیە و سووریە دناوبەینا خۆدا دخوازە سولحێکی ئاوا بکە بڕاستی li gor şifreyê ku tên ya jî lêkolîn tê kirin Rusya divê de roleke wê heye ji bo silha navbeyna Tirkiye û Sûriye rasta rast bi hevdûre hê neketine têkiliyê belkî bi awayekî veşarî hin çûnû hatin çêbû bin lê Birêz Erdoğan dixwaze rasta rast bi serokê Sûriye Beşar Esad ra hevdîtin bike hûn vê gava Tirkiye çawa dixwayînin çawa dibînin û li gor agahî û xeberê ku me xwend ji aliyê Sûriyê ve jî beyanat hatin kirin Beşar Esad lê belê wiha pir nerm nehat xwendin yanî li gor nêrîna min hin şert û merca dide pêş Tirkiye ewil ji welatê min derkeve Tirkiye jî pêşî dixwaze sînorê xwe têxe ewlehiyê û mesela didiya jî mesela em bêjin mülteciya ye hûn pêşerojê çawa dibînin ji aliyê Tirkiye û Sûriye ve Fatî bi rastî yanî pirsgirêk hene li vê divê meselê de ev pirsgirêke belkî herî mezin jî ev e ji xwe ki yanî Esed îro yanî şexsekî wek qiralekî ji xwe li wê dera mesela serokatiyê dike menfaetê xwe nî şexsî jî belkî derdixîne pêş yanî menfaetê ji pêştir menfaetê millet bêhtir menfaetê xwe nî şexsî yanî derdixe pêş ber vêna jî yani ev mesela gûro bi giranî tê meselê û gotina dike jî li ser vênayê nekêfatî û ji hêla dirê jî îro li ser make qanûnekî yanî ki li hev lazim were li hevkirin ki di ewil di hundirê Sûrî de ki ewlehî were dayîn ji bo kesê ku muxalif bûn îro yanî ketin şer û pevçûnê ji dest wana ji her du hêla de jî kuştin çêbûnê wek dawekî xwînê yanî em bêjin qan dawasî de navbêna wan de çêbûyî kêfatî evana ew milletê yanî Sûrî xwe bi xwe gerek yanî lazim e ki li hev bikin yanî li hevdû wek hawê ki di kevin de bê çi bûyî bela bûyê yanî ji îro pê ve ki li hevdû helal bikin û li ser mafna bisekinin û ewil jî ewlehiya heyata însan têkeve bin teminatê ki însan îro yekî şexskî ji Helebê be û muxalifê Esed be welewkî di herbê de dahî ev şexsaya yanî ketib herbê jî ki ewil efwa wî nawere derxistin û ji hêla dinê de jî yani hayata wîna nekeve bin tehdîdekê ji xwe netirse û wî hawayî dikaribê li welatê xwe jî hem vegere ji hêla müştü mülteciya de û hem jî ev vê mesela em bêjin îro dibin mesela ala Özgür Suriye ordusu bêjin ev Ceyşil Hur mesela war tê gotin evana mesela îro ew jî yani qismek ji orduya Sûrî werin dîtin û têkevin bin fermiyetê yanî ew hebûna wan û yanî ev milletê Sûrî tev de bi hev re li ser make qanûnekî li hev bikin û bi qebûl bikin ji îro pê ve ku jiyanekê bi hev re bidomîne û yanî li ser vêna il ewil gerek were li hev kirin feqet yanî di vê derbarê de yanî di vê mijarê de hinekî yani tırsê insana hene yani ew insanê li hêla mesela Ceyşül Hur'un îro ev yani herema dibin kontrola Tirkî de ye em bêjin mesela li vê hêlê insan hene milletî İdlibê belê Birêz Yehya Turan heqê û helal bikin ji aliyê Tirkiye navek jî li wan hatiye dayîn Sûriye Millî Ordusu dibêjin yanî leşkerê Sûriye ya millî yani wiha wek
ام بیژن لشکرکی یا جو اردیه که فرمیجی و هاد بینه ترکیه عالی خدا وید بینه یعنی حقیقان وی چواب پارزه وی اسات وانا دبن ام بیژن اردیا خدا لشکر خدا بجیب که نکه یا جو وی وان چواب بینه اشتكي كيفاتي وش هاك معك قانونك هبق السر هبك يعني وشغي عيد نامك يعني ذا خطمك قانون إذا هبق السر هبك يعني نما حياته هبدو هبونا هبدو تهديد بك يعني أبيا لازم أول أبيا وشغا بشتي كتشيبو بيناره أو شغي أزدبيم قالك مسألة دني وبرحتي ورن حال كرن فقد جهلا دني دي قام بيجن جي أمريكا يعني ناخواز جي قبل هباتنا وركرن وجهلا دنيت كيفاتي جي يعني أعجبا لبشت أسد مي بيجن يجغبني إيراني ويجغبني روسيا عجبا كيجان دولتين الدنيا دهني وهوالي أمريكاني ونخوازن جي أسد لهباتني بكي بيعوتا فكر كيولو يعني بدن أسد يعني في كاري خرابك النهيلن پیش يعني فكرني نباش بدن وينا يعني يواجهوا بترسينن بيبيل هبهاتني لها نك يعني جهيله كده وكاوي انها هذا امريكا يعني كن فقط راستي هذا امريكا يعني هيك يقولوا هني مهتمل مثلا كي دوله فرنسا بقى انجلترا بقى كيف انجلترا يعني ممكن اسد جبريدي يعني جبرق مثلا بيركاوي وانجي انجلترا بو ممكن يعني قاعد يعني علاقه بينا وانجلترا بهرتنا بهاوتا انجلترا جبند يعني اليكاري ندي ممكن كيفاتي اي جيل ادني تجي وبيزان انجلترا وامريكا جي متفقه هبه يعني بخبر امريكا وكاوي خبر دده ويريبده فقط ويجر بيجي كي مثلا بيلهباتني يعني نخواز بي اوطانك بي اوطا فلان زراري تتي بلا راست هما يلو عم تركي جبر درك هذا يعني بدي تشكيلو راحت مثلا بيش بله يعني بيا يعني بالبرستريك قال كي في مساله ثاني كيفاتي بله اف مجال جوها اكتفا بكن كردستان العراق مثلا PKK تركيا PKK تخوازه جعر داخل بقورينه لبالي چل عالی سوریه پیده چجی PKK کو هزین خو کشاندی عالی کردستان عراقی لوی در خواب جی کریه لبالي تدی ستاتویا کردستان عراق نیو دولت وکی کو اتونوم دولت کی ته حسابی جوهای هزاوی کو وک لشکری کی اردیه کی مزن کد کاربل همبر PKK دبر خواب ده یا جی نهیل PKK دور ده خوب جی بکه اوی هنکی جرالی تیوا ترسه لبلی جالیه کی و ترکیه سروی بهانه ده دکه عردا کردستانی هزین کردستانی پیشمرگ مسعود بارزانی نویا قبول دکن و نجی PKK قبول دکن ترکیه جالی خدا جی دخوازه وی داری تخ اولهیه دوان روژه داویده دیسا PKK ایریشی پیشمرگه اندکه ون مثلا PKK روی در چوا دخوینن و مسعود بارزانی چقدر کار به PKK روی در برخوا بده كيف فاتح يعني عقل دنيا ايه سيفيل جانا بسا بعدالت شي فكر جي درت كبن بعد 1070 لديار بكر كونغرس سر حق حقوق كردا چي كرن از كم ببرم دوایو یک جای گویان کرداسی 40 میلیون نفوس وانه دولت وانتونه اویت شک پسیکولوژیکه اوی کردستان عراقی لازم هر سر استی دنیای بکن دولت یعنی روز به روز بیاید دچه ویجا ایران و سوریه اوی شکل کی فدراتیف پاری کی نفس بگرن و ترکیه جی جبر که لهر طرف ترکیه کرد بلابونه لگور شهرات مذهب کی 3-4 میلیون کردوان استانبول دا هرم وان خلاص ناکه لیبلی لگور قانون اساسی حقوقی وان بدن و وک همولاتیاش خو اوج حضوری ببین راحت بی مملکت دا بجی طبعی اویا به فکرهان اساس سادی نوت بر به چیزما به مسئله چونیانی لاقل من جهات راستی وی اجی سنای مظلومی داشتیم به توپلانتیه جوینا کی پر مهم بود
جا قاف كباري ماغو كردستان العراق حتاني بحر السبي ويبري وقتش فدراتيف دانا كردا يعني نا في آخر الدنيا بخصوص أمريكا مشاكلش خو مسألة حل دبا يعني كان الواقع بقرقا كي بقرا جارابو تشكي وك بياديل برشيكر قوي يعني باكاج دفتر خو درخست جا تشكيدني اني كرا جيبي اما يعني نتيجة مزاد كي او جي ورسيون اوي يعني طرزي عيني طرز الويداري كرد الويداري فركنا بمبادورة خو تادا الوانكر وجدين وكلتري وشاندي بدور خسن يعني PKK اساس به دولت کود بواسطه جیتا می ملت ما ظلم کر و اینجا انسان می بریجی لسر حکایه و درده کی بیاوی خوکیان ده چیا او درکت فقط پایرا تابش کنترل انسان درکت که بن تاثیرا جالی کی دا دولت ما کو جالی کی دا دنیا خواست ترکیه آستنگی کیچه که پیشیت دولت فرانه به یک دو اجی به حکایه و به طرز خو به هوا کی وان کرده مشی هر وکی پارتی آن کان ناوی دمدانینه جی ایمان و ادب کلتری بدور خن و وصف کی وان کردی و انسانی و اسلامی نمینه و لستی وان سوار بن طبعا انسان کی که اصل خوندا کر هندی یعنی هر کس کار لستی سوار و بری بالی کی دا کنی اجبروی اویا پاکه قبول بکه یادا نکه هندی اوی حیات نو وی طرز نو هبونه پاکه که قبول ناکه یعنی پاکه که دوی دمانو دا گره لیتراتور دنیای دا تنبه چونکی نه چوا که جیتم ورسیوناوی بون تید بین پارتنر جده بیم نه اما مالسف اوسا استعمال کن او چوی اویا جی گراره اویا گناه از ناچم ایتو ناچی یعنی دوشزم سرجی داجی معلوم گره سیلا دانیانا فقط دوتش دانه پیشا دولتی یک جی گو ام ازینتی بید خوازن یعنی بگو تا ازارکل که بلکی مر فهم بکرانا ورنا وکی غریب دانین کل گور کیفا خو نوار کو تشکن و گو ازگون گوجیم تخوازن یعنی گره پاکج به عسکری ما و کردکی ناموسی لکه بار گو یبگره و بینا با حبسی یا جی اینفاز بکه فلان میبان یعنی از دبیم اگر کسکی اگر ارگتکی اگر دولتکی اگر پارتیکی یعنی به کردار خواهیم به خدای عالم پوزه فرکینه یا ملتکی مظلومن یعنی کیتی اولم سری مدخه پاکه گو هم بین سرناوی کرده درد که بین میدانی تمیزد کی امپرلوک وی او کرد کشتنه وی او با هوا کی وی وستان کرجی خوبونه و بونه پنابر و فلان بیوانو بی خودی بی کس بونه که اویا تی قبول کنه یعنی قد دولت همجی هین اقراره کی باش ندا که یعنی جوی کمالیزم فلان بیوان خلاص به او یعنی وان چنده هم بیشن یعنی بخشلی قرآن دا اردوغان موسى معنا كي تديد بيت الدنيا تشاودي بمنادل خو مقاربه كي بيجياني في اوي في حياتي نادومه اگر كو عقل من تهب من باركش قرآن فايده ببينن رشتا سلامتي د قرآن دا ازل سنويسه كي بنفسينم اگر خو وارقلن قول نصيحته خداي بكن ایوان پارتی مارتی و پرتیا و اشتلا بیشم وان ارگتا تبش برخو هندا بنهارن و کجالی که داری ترکچیتیه بگیرن و آتا ترکچیتیه بگیرن و کمالیزم و بازخورد شرطی مشرطی ولی وی دردی به درمان آنا ویا دوام و مملکت خود امیاوا سخنتیه بکشینن انشالله هم دبین شاشیتی و یانشی امری کنه هتای رو هتبه ایروپی دا امیل دوان شاشیتی نچین از وار یقین باش مالوا برز یحیی توران مثلا ایریشن PKK لهمبر KDP علی سوریه جی لهمبر او فراکسیون کردی ایریشی خو دومینه لقامش رو مثلا امدکارن میناک بدن مالباتین کو پیده بزور زاروکی وان جوان دستینه و دوه جبهه دا دخشر مالباتی وان نرازیبونه اون خواه نشان دادن دچن بر دریه امبیجن لوی در چه سازی وان هبن و کل ترکیه جی وان ایل مجارنا تین راست کرن
عالی کوردستان عراقی هی بهتر اف مسئله دوف درجه لورا روبرو به پیشمرگان را جار جارنات کevin شر ون سروی شد خوازم بیشن که فاتی اپراسیونی ترکی ایگل هلا عراقی تینی دوی دراتین کرن براستی جیل پاکت تنگ دبه یعنی نمازانه کد برام ایجاری هر گداره بجیر داره که فاتی اینگه هر بجیر داره ایپرزگریک جوان ج هلا کرمان جاره و هلا کردستان عراقی ره و ج برزانی ره دردخینه و شخوا یعنی ابانا داخلاقی وان ده تشکی خیره تونه که فاتی یعنی کاریوان تولیهویه کاریوان زراری بدن کرمان جا بخواه ایجاجبر لجبوگ جیش لخواه فرا بکن و اف تشتیگ دکن جی یعنی وکاوی گلک حبجی یعنی نل سرناوی ارگوتی یعنی با ام دکن خولو رید دکن که فاتی و داویه چا بکن یعنی یاوی تیخنوس به استخبارات ترکیه و دولت ترکی و به ترکی واولو الود که جبوگ یعنی كردستان عراقي يعني الورجي برزاني جتك على هي تركي يعني تركي ربيان جبو تشي باون هاتنا حياه فيدي يعني بلا وجهلا دني دجي دورد يعني كاريفانا بهيك ابي جي خبي في تو اركتي قبول ناك وجخور جي لخفرا بك وايجي مخالفي خرج ميدان راك يعني بدي هاوي حركه طوان فكره وان استراتيجيه وان ذيايه يعني افعلي قد كنجي بدي هوايه وجخوا بيفي وستروكي تمامي قربان جاجي هبه لازم بدبينن فقط زراروان يعني فيداوان تجاري ناكي قربان جا زراري بيفي وجخوا بيزانن كي ايرو تيروريست مزن دنياي دي وخوين رجا مزن امريكاي متفقي امريكانه ايك متفقي امريكا قابل كيف فاطمه تشي بيجي بك هيا خيري وهيا قنجيه تجوان بك وتبيجي كي قردش يعني افدرا جي كرمان جايه يعني الفيدرا كرمان حاكمن كاش دردي وهي كرمان جار مجادله دكن ومبري خدن كرمان جا وندكاني واند شوتينن ون اورماني واند شوتين كيفاتي اگر بلا حميه وان دابون داري وان دابون وان درنا تقول اجبوق يعني فاي تشي يعني فاي بريسيونا تركي هاتي فيدرا تركي بازراري دي يعني اجبو ملتي ور تيغ على هي تركي جهله كده يعني اجبو بيناجي يعني مجادله كده فقط يعني يعني افتشتيق كان كيفاتي زرارة فرمانجا بيف تيتوني ونا مكونك اهلي ورجي وانا قبول بكن يعني تجاريجي يعني ملتي يعني جريداي برزاني فنه نم مكونك وانا دويدري يعني براحتي جي بقرن ويغطا وانا قبول بكن بله ما روابا دنگه ما هات که کیا یعنی وسا مالا و آواج بو آخافتنا و بشتربونا برنامه خود خیره و مزم که الاستودیو جی ماموسته نویسکارش بریز ایوب هنقایا مالا و آوا سرچاوراتن برنامه مزی بخیر و بیر به انشاءالله السلام حرمت خوش گودارا را و تماشاوان را پیش کشت کرد سرچاورا خود خیره و مزم که تماشاوان هیجام هاتن داویا برنامه خواه حتی هفتیه کردن ببینن خیر و خوشیه ده امانیت خدا بن